Osim zgibova, u skupini ostranih, takozvanih bazičnih vježbi u street workoutu nalaze se još sklekovi, prapajanja i čučnjevi. Za razliku od zgiba, sklik je tehnički jednostavniji pokret i time lakši većini ljudi. No upravo zbog te činjenice u realnosti mnogi vježbači ne pristupaju ozbiljno pokretu, te shodno tomu vrlo često izvode pokret nepravilno. Postoji veliki broj različitih varijacija sklekova i načina izvođenja, ovisno o tome što želimo pogoditi, odnosno koju mišićnu skupinu ciljamo i s kakvom fizičkom spremom raspolažemo. U sljedećih par minuta naučit ćete sve što trebate znati o skleku, kako se pravilno izvodi, progresije koje će vas dovesti do samog skleka, ali i rutinu pomoću koje ćete najlakše savladati ovu osnovnu vježbu guranja. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na Street Gains kanalu. Zbog odlične podrške na zadnjem videu sličnog formata gdje smo ja i Ervin snimili tutorial za savladanje prvog zgiba, odlučili smo ovaj put, kao što vidite po naslovu, snimiti video kako doći do prvog skleka. Ako ste slučajno propustili video kako doći do prvog zgiba, u gornjem desnom kutu imat ćete link za serijal u kojem je mnoštvo korisnih videa baš za vas početnike koji ste tek počeli sa street workoutom. Kako bi vam bolje približili taj pokret, spustit ćemo se na razinu anatomije i pokazat ću vam koji svi mišići sudjeluju u tom pokretu. U drugom dijelu videa ću vam pokazati ukratko neke predvježbe koje možete sami primijeniti ovisno o vašoj spremi, te ću vam na kraju treninga kao bonus pokazati kako bi trebao izgledati jedan kvalitetan trening za savladanje skleka. Sklek je pokret zatvorenog kinetičkog lanca koji uključuje horizontalni potisak, odnosno jedan od 6 osnovnih obrazaca ljudskog kretanja. Drugim riječima, potisak obuhvaća sve kretnje, odnosno radnje kojima odgurujemo tijelo od spoda ili nekog drugog predmeta, pretežito aktivirajući mišiće prsa, ramena i tricepsa. Iako na prvi pogled izgleda kao dosta jednostavan pokret, iza pravilne forme krije se, odnosno stoji veliki broj mišića koji zajedno surađuju. Sve te mišiće možemo podijeliti u 4 skupine: agoniste, antagoniste, sinergiste i fiksatore. U prvu skupinu agoniste, odnosno možemo reći mišiće koji pokreću, odnosno pokretače, glavne pokretače, spada pectoralis major. A drugim riječima, kada se podižemo i spuštamo u poziciji skleka, prsti mišići se izdužuju, odnosno skraćuju, tj. događa se naizmjenična ekscentrična i koncentrična kontrakcija. U drugu skupinu spadaju antagonisti, odnosno mi ih zovemo mišići koji se suprotstavljaju agonistima, i tu je bitno za izdvojiti srednja vlakna trapezo, stražnje deltoide i romboide. Ako malo pobliže pogledamo, to su stvari svi mišići sa suprotne strane torza u odnosu na pectoralis major, odnosno na agonist, pa zbog toga možda malo bude imalo više smisla kada kažemo da se suprotstavljaju. U skupinu sinergista, odnosno mišića koji pomažu agonistu, bitno je za izdvojiti prednje deltoide i triceps. Oni pomažu pri ekstenziji lakta i fleksiji ramena. Također, po svojoj ulozi sinergista, pa možda čak i najvažniji mišić za pravilno izvođenje pokreta je serratus anterior, koji se nalazi između lopatica i pectoralisa majora, odnosno možemo reći ispod pectoralisa majora, tu negdje u gornjem dijelu prsnog koša, i on je većinom vidljiv samo kod osoba koji imaju izuzetno nizak body fat, što Floki nije slučaj, tako da tu trenutno nije vidljiv, ali ima jako važnu ulogu. On zajedno sa pectoralis majorom i stražnjim deltoidima pomaže pri stabilizaciji lopatica, koje su izrazito važne kod samog izgleda izvođenja pokreta, no o pozicijama, lopaticama i njihovim funkcijama ćemo malo detaljnije pričati kasnije. Zadnja skupina su fiksatori, odnosno to su mišići koji pomažu pri fiksaciji, odnosno možemo reći na hrvatski utvrđivanju određenog dijela tijela, te je tu važno za spomenuti trbušne mišići koji pomažu pri fiksaciji kralježnice i održavaju ravno. Imamo latissimus dorsi koji pomaže pri stabilizaciji ramena. Imamo rotatornu manšetu koja pomaže pri stabilizaciji nadlaktične kosti, to je ovaj tu dio. I zadnji su na primjer kvadricepsi koji pomažu pri da su noge ravne i čvrste. Nakon ovog kratkog presjeka anatomije idemo vidjeti kako izgleda pravilan sklek. U poziciju skleka ulazimo tako da ispružimo noge i podignemo se na ruke, odnosno ulazimo u poziciju prednjeg upora. Noge trebamo približiti da budu što bliže, da ih moramo učvrstiti, i u gornjoj poziciji ruke nam moraju biti ispružene sa zaključanim laktovima koji su orijentirani blago prema unutra. Za postizanje potpore sredine tijela moramo stisnuti gluteus kao i trbušne mišiće kako bi riješili sve probleme koji se znaju pojaviti, kao na primjer propadanje kukova, hiperektenzija donjih leđa itd.
Dlanove na podu postavljamo u razini ramena te razmak između dlanova treba biti negdje u širini ramena. Za pravilno pozicioniranje glave trebamo usmjeriti pogled ne u naše dlanove ili prema prsima, nego upravo suprotno prema van, odnosno kada bi se spustili skroz do poda, prvo bi udarili bradom, a ne nosom. Zadnja, no možda čak i najbitnija stvar je pravilno pozicioniranje lopatica, koje nam omogućava malo prije navedeni serratus anterior. Lopatice imaju 4 osnovna pokreta: elevacija, depresija, protrakcija i retrakcija. U startnoj poziciji prvo radimo depresiju te onda protrakciju. Tijekom pokreta spuštamo prema dolje i protrakcije ulazimo u retrakciju, no depresija i dalje ostaje, odnosno depresija je još uvijek prisutna, samo se izmjenjuju protrakcija i retrakcija. Nedovoljan rom. Prva greška nedovoljan rom, odnosno na engleski range of motion, na prijevodu hrvatski opseg pokreta. U teoriji savršen sklek označava da se spuštamo sa prsima dok ne otaknemo pod, te se vraćamo u gornju poziciju dok ne zaključimo laktove. U realnosti, mnogi od vas, među kojima sam i ja osobno, radimo takozvanu natjecateljsku formu koja kao pravilan ponavljanje prihvaća spuštanje do trenutka kada radimo sa našom nadlakticom putu 90 stupnjeva u usporedbi sa podom. Ovakav način izvođenja se ne smatra velikom greškom, jer iako to dodatno spuštanje u velikoj mjeri aktivira prste mišiće, zanemarivo je, pogotovo ako uzmemo u obzir da postoji drugačiji oblici sklekova koji u puno većoj mjeri pogađaju te iste mišiće. Također, ova forma nam omogućava i puno brže izvođenja samih sklekova, no to kao rezultat često ima da ljudi ne obraćaju pažnju prilikom zaključavanja laktova te u još većem omjeru skraćuju amplitudu samog pokreta, što ne bi trebalo biti nikom u cilju. Dakle, da bez obzira da li radite do 90 ili do poda, svejedno morate uvijek paziti da zaključavate laktove. Širenje laktova. Širina laktova te pozicija dlanova može varirati ovisno o vrsti sklekova koju radimo. Na primjer, široki, diamond, uski, pseudo planche, stvarno je šarolik izbor. No, laktovi, bez obzira o kojoj se vrsti sklekova radi, uvijek trebaju ići prema unutra. Drugim riječima, kada bi gledali sliku od ozgor dok mi radimo sklek, trebamo sa našim laktovima činiti oblik strelice. Ukoliko bi širili laktove previše prema van, taj oblik bi se pretvorio u slovo T, što stvara nepotreban pritisak na ramena, te prilikom izvođenja nekih velikog broja ponavljanja, odnosno na primjer high rep treninga, bi vrlo često dovelo do nekih ozljeda. Kod pozicije kukova, znači kažemo da one moraju biti u nekoj zlatnoj sredini. Tijekom pokreta naše tijelo treba biti ravno, što znači postižemo oblicanjem kukova i stiskanjem trbušnih mišića. Odnosno kad bi se spuštali, prvo što bi trebali napraviti je dotaknuti pod prsima. Ako su kukovi pozicionirani previsoko ili prenisko, kontakt sa podom neće biti prsa. Evo, zadnja greška koju ćemo spomenuti je nepravilna pozicija glave i vrata. Znači, kod većine ljudi kada rade sklek, znači uvijek gledaju ili prema dlanovima ili prema prsima, što je nepravilno. S druge strane, znači, trebamo imati neku granicu, jer preveliko zabacivanje glave i vrata nam nije, znači, primarno i nećemo imati predođbu gdje smo, to jest koliko se spuštamo u poziciju skleka. Predstavljati ćemo progresiju didaktičkim pristupom, odnosno od najlakše prema najtežoj, po nekom našem mišljenju i osnovnom iskustvu. Prvo na redu je, kako ime samo kaže, sklekovi za zid. To će možda nekima biti dosta banalna vježba, ali stvarno ima ljudi koji se muče i s ovom vježbom. Znači doslovno nađemo zid ili možemo čak i neku, ako nam je ovo prelagano, znači nađemo zid i simuliramo pokret skleka. Ako nam je to jako banalna vježba i užasno lagana, onda možemo polagano spuštati tu površinu i tako lagano već prolazimo na jednu od težih progresija koje ćemo kasnije spomenuti. Druga progresija su takozvani u narodu poznati ženski sklekovi, iako ne mora to biti uvreda ako ih morate raditi, to nije samo za žene, tako su se jednostavno nazvali. Znači, vježba izgleda umjesto u običnom skleku su noge ravne, ovdje ćemo imati uvijek koljena na podu, dok je kod običnog skleka su koljena u zraku. I ista sva pravila koje smo rekli i opet radite sklek. Treća progresija je samo, to se zove prednji upor, samo stojite u poziciji pravog skleka. To vam ovako izgleda. Naravno, ukoliko vam je ovo teško, možete raditi i tu varijantu i u poziciji ženskog skleka, odnosno samo ste u gornjoj poziciji. Četvrta na redu progresija su negativne sklekovi, odnosno stavljamo naglasak na negativni dio samog pokreta. To ovako izgleda.
Tu se spustamo skroz do poda, slobodno se možemo dići, opet i to raditi. Ukoliko vam je teško iz pozicije pravog skleka, to možete raditi i iz pozicije ženskog skleka. Samo se podignemo, možemo odmoriti. Opet ista stvar. Evo, sljedeća vježba je vježba za serratus anterior, to jest plank. U plank uđemo tako da namjestimo ruke ovako u neki trokut i stanemo kao u skleku, ispružimo noge, skupimo ih, znači tijelo mora biti ravno, stisnemo gluteus, trbušni zid, to jest trbušne mišiće i držimo. Sljedeća vježba je kao vježba retrakcije i protrakcije. Znači dođemo na koljena i stavimo ruke kao i u skleku, gledamo prema naprijed, laktovi su zaključani i znači radimo protrakciju, retrakciju, protrakciju, retrakciju. I slobodno možete raditi malo sporije, nemojte brželjati. Sljedeći su incline sklekovi ili sklekovi na povišenju. Znači dođemo na neko povišenje, to može biti klupica ili neka šipka, ovisi što imate u parku. I znači stavimo ruke na to povišenje i dođemo isto kao u poziciju skleka kao što radimo na podu. Znači tijelo treba biti ravno, stisnuti gluteus i trbušni mišići. Protrakcija, čovjek spustimo, retrakcija. I radimo znači cijeli opet pokreta. Evo sad ćemo raditi znači sklekove s gumom, prvo ću vam pokazati težu varijaciju i onda lakšu. Znači težu, namjestimo gumu ovako, stavit ćemo je tu znači, na leđa, odemo u poziciju skleka i radimo dolje, gore. Znači, retrakcija, protrakcija. Sad ću vam pokazati odmah i lakšu verziju. Stavit ćemo gumu odmah na šipku gore. Evo, zadnja predvježba je sklek sa pauzom. Pauze imamo znači u dvije pozicije. Kada smo gore, pauza gore i pauza dolje. Evo ekipa, pokazali smo vam sve predvježbe i sad ćemo se prebaciti znači, na trening. Ali prije nego što počnete s treningom, trebate se jako dobro zagrijati da ne bi došlo do neke ozljede. Trening se sastoji od stojećih sklekova, 10 ponavljanja, uza zid, sklekovi na koljenima, to je takozvani ženski, 8 ponavljanja. Treća vježba je prednji upor, 10 sekundi hold. Četvrta vježba su negativni sklekovi, 5 ponavljanja, 2 sekunde minimalno spust. Peta vježba je vježba za serratus anterior, to je plank kao što smo već pokazali, 15 sekundi. Incline sklekovi, 5 ponavljanja, sklek s gumom, teža i lakša varijanta, 8 ponavljanja. I zadnja vježba je sklek sa pauzama, 3 sekunde svaka faza. Ovo ćemo znači, sve raditi 3 kruga i pauza između setova je 5 minuta.
Evo je ekipa, rutina je odrađena. Naravno, mi smo radi potreba videa napravili samo jedan krug s nekim našim proizvoljnim ponavljanjima. Vi to naravno prilagodite vama, vašim trenutnim mogućnostima i stadiju utreniranosti. Kao ključnu stvar bi istaknuo da se više fokusirate na samu formu izvođenja svake od tih progresija, ne toliko na broj ponavljanja, to će sve doći sa vremenom. Ako neki od vas već mogu napraviti prvi sklek, ali nikako ne možete povećati taj broj, toplo preporučujem da pogledate video na našem kanalu 4 najbolje metode za povećanje broja ponavljanja koji se nalazi u gornjem desnom kutu. I evo ga na kraju videa, hvala svima koji su došli do ovog dijela. Nadam se da vam se video svidio, da ste naučili nešto novo što ćete kasnije primijeniti u vašim budućim treninzima. Ako imate bilo koji savjet koji mi nismo spomenuli ili želite da obradimo na ovakav sličan format i video za prvo propajanje ili neke slične vježbe, ostavite dolje komentare, pogledat ćemo pa možda i upotrijebimo. Ostavite like, puno nam znači bilo kakva podrška. Pretplatite se na kanal ukoliko želite gledati još ovakvog sadržaja. Zapratite nas na našim društvenim mrežama kako bi bili prvi obavješteni o svim našim novim videima i projektima i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav! Pozdrav! If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you.